Nisawengpa sa kanti ko Don Bosco Media Network o naramchak sawa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan koburang ko para katinga. Katabi chongrang, Zenit Sangma Independence Cup ni oprakani ko South Tura o dakanga. Child trafficking ko warachak na salsa program ko jowayo dakanga. Nongske dorbar sakani arm wrestler ko mandiraani ko dakanga. Gitanjali Dance Academy PBO chokani ko dakanga. Chigumukpa koburang, Yajani dok tariko adok ni TMC Independence Cup Football Tournament ko South Tura Constituency ni Gatal Playground no abachengata. Yo tournament ni oprakani ko rangsakona MLA Zenit Sangma, West Garo Hills District ni Convener Richard M. Marak, Argapan Party nilgaparang baksa dakanga. Yo oprakani match ko Team Hawakana or Team Reserve gutam kalsu sanga. TMC adok niya tournament kong atan niya rachada mirang ko outdoor sports or physical fitness ko takangkan gata didia. Jack of all trades, master of none nagdok. Ikoba dang berta, nebagi saban amedi susok jom. Genoni gaman cenggata kapade gemak kon kalari kapade cengade champion umna kalgapong jamu. Exercise na fitness ko maintain kana kalgapasan umay badminton ko ba kalata, volleyball ko ba kalata dakaparang. Ang ades kang robol kalo. kalna spien asung tang ba changna spien deba changan chang chipchang robol kon man ni bara phajar thapari amna salasia iskam skulu pare mato ina ba bag pa khawa ba nar da karomo nalo anchni Tura ba chka songo khalsu sani facility rangko sports nigata tang facility rangko nanangani bangin dongin kwa Salsa district level sensitizing program ko child trafficking ko warachakna gata World Day Against Human Trafficking ko mania gata National Commission for Protection of Child Rights NCPCR State Commissioner for Protection of Child Rights SCPCR or West Jaintia Hills Administration baksa bakrame ya jani dok tariko DC office ni conference holo dakanga ya campaign ko ngata ni magsungani ara dingtang niknika niyo gaakapab isarang ko nirok sandiani ko dakna gata aro child trafficking ko warachakna gata mungsong bote Gemuk district ni border jolrang o dungeng gapa isarang na SCPCR ni chairperson Lemon MCM ya child trafficking may dakyong baa ya ni gemun akan talatanga aro NCPCR ni senior expert technical Srimati Shashta Kesha child trafficking ko may dakyo warachakna matgen basmsak na matgen uni gemun akan nga DC in charge ng gapa PK Boro resource mandirang ko aro program mo bakro ang gaparang ni rumchakswani ko dakanga a sensitizing program mo bakro ang child welfare community ni member rang police officer rang aro join ni district child protection unit ni staff rang unga. And it involves not only one location, and in the subject matter itself it is mentioned why our district is chosen, because we share the international border with Bangladesh, which is very easy to traffic to the other nation, because these traffickers normally does not confine to one place. They go from state to state, nation to nation. The children belonging to the marginalized communities are usually the victims. Yajani dok tariko nongske dorbar Upper Shillong ni Executive Committee ni kita sakani arm wrestler je mga National Championship Competition o bakra ay wamang che gold medal kumat ni riba wamang komandiraan ni kodakanga. Committee ni gita Shri Eversion thank you jian gold medal ko cheba aro Shri Hubert Parlier wamang na prize ko na Shri Everson thank you daw International Arm Wrestling Championship jiko Turkey ungat na minga una bakra na tarisuenga ini khobor ko manswaha kita tengah termen baga arm wrestling ko makalong ta kalong kawai nagi ke sports ka ba na banana mo tibla itu itaw ha di kermen skam baling ba kajing dan di jong gini ki player ki jong ini ki Ginong yeri akai jongi magila anora shu burong do shibun numar ko makalong ta ka arm wrestling kiba ki let series top ke gidan hadu probably countries kiba shimanta kalong ka isya ka ba so basutunat shibun barkabas ngo kaman ni shibun barkabas ngo so sarong ini nakaliang da state jongi ilala berbi kita ki player kiban ya compete lang barkaparthai barkawai na probably ki countries Police bazaro songdong gapa na dokandarang na arni gaparang na ranggatak Shillong Gitanjali Dance Academy ni gata chok takmi sukani ko dakanga. Yo chokani ko sotsni bunga gapa bilsi ni Independence Day ko advance mani sowa gata dakanga arwa dake wamang ni chokani ti wamang plug ni gaparang na India asung ko thangbanga china gata gisakrata.
And we are celebrating 75th year of Indian independence and the 50th state, Meghalaya state only. So we are so happy. All the girls, 75 girls have performed. This is the way we can come together. Dance is the form. It really brings people together and happiness. It gives happiness. हर घर तिरंगा कुमानिया नियोजन आजादी का अमृत महोत्सव नि निंगो गपोंगा यजानी दोक थारिक को मेघालय आदोक नि बीएसएफ नि ब्रास और जैज बैंड आयो इनमान प्लेगा स्विदक में सुकानी को इंटरनेशनल बॉर्डर दाउकी जनवेस्ट जॉइंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट को nga uno dakanga sagur chachet patew ya manian yo bakrang pha BSF rang flex walani ko dakanga aro asong na dakr kaparang ko gisikrani ko dakanga Shri Thangmon Lal Ton Singh Dauki Custom Office ni Superintendent nga wan mungsong pa sukbag pa nga yan dal na khobro nga nisuk pa sa kanti ko mathala